Hello guys, sinimbag nga bigat nyo at danak manin. Madama kami mga nagsidsida kami pechay. Nalpas na nga nakita niyo baboy ko. Nang karga nakita isang kapasik nga danong. Tain na kuman sabu-sabuagan di yung baboy. Katatan napansin ko agiti kayo. Nay wara-waradang min. Yung nga inayos ko no may nitanda. So agito iti pagsungrod miti kayo. Dali ka rin kami ngamin. Tatamapang nakidyo baboy min. Hello mga favorite ko. Sta kayo? Gore manta sabba isuda. Tanong maring da nakaululong da. Aglalo jay tako nga di agun uni. So nga sabwa kaktuman. Di pa nga masadagmat. Parmi dito nga baboy. Tatang muli nakpangkugin na siya dito eh. Agito'y ikiklog ito manok. Apaw sumipit damat. Iparit da nga akala nakitiklog da. Kadaytik ka bagyo ko ni sungawan itik bambantay. Gay lang bangir at dapato na. Nagtatangsit pa yung agito'y nga upa. At damanin si damdaman. Nagagat agito nga agiklog So nga alag dito yung nagdakol. Ngam kasla ibungbot iti lang na. Ito man bangir kita man no aduiklog. May awan samot iti manok nga agbambantay. Dudua dalang dito nga to. Nakatangtang sidang talaga gitu Uray ka man lang na ta bumaba na kun. Naman kita na gitu anak kita asumi. Yay nukukit da limada. Anak niya asumi ni Brownie. Sino mayat gumatang? Gumatang kayo. La yuray lulang nga mapusing. Tatama pa na maning mangalan iti pagperesmi. Nga madamdaman ton kunak. Subyanak tulatan. Tarak bampay lang kita dito ni Miracle Fruit. Amuyo guys, ado mga agasan na dito. Iti mga agasan na agitoy, agdi adabagbagti na. Kada adati gatan na. Ay, charis, kung kunak lang. Tatan nakita dito tarong purusik kuman. Ngam nababawi na tame may samot. Ngam gaputa nakita kati kabuana. Purusun kadamdama ko nak. Tama man nakpay lang dito garden mi. O nagtutubudan. Nasapod ko dito kabititi. Nagpress ko guys alag pa yun. Ay sano all adapato dyan nga to. Kat inya mi isutam black Umapal kamat awan jawam. Anyway adda kami dito hindi pechay. Basta pa hampay mabalin nga may transfer. So hanggang dito lang guys. Bye-bye.